non malom arbe ke jang pik pena jok taralang solong ke do natung pia hem lang pleng set MSC Ramsing Timung pena ke joy pen sangkaran pon MSC Pavitra rong pia methang alam chak chitene det Kardom Non Hills News Karbi Anglong Studio Long Pen Nili Moromi Phangchupi Tangte Non Beer Tang Ton Pen Arjupon Ikha Karbi Anglong Along Kijui Kelang Adim Taralang Swalong No Thengpi Ahem Tu Non Malom Arwe Kejang Ajok Langsi Plengset Anpin Taralang Swalong No Thengpi Ahem Tu Nalong Langteng Chemandet No Thengpi Ahem Tun Arpong Anta Kerak Thetanlo Lapen Kijui Kedam Karlu Adim Anta Phirememe Anpinanlo Arwe Alang Keru Ajok Chetharlap Anpinanlo Lasi Prabjin Pem Selampo Nasonte Mesenpo Junison Rongpi Report Hills News Karbi Anglong Ih, nah nana ni dia le. Non malom pirthe adang corona avur kijun put apora hot rada tum choklem long le chodam long le pinang andolo lahai ke cholong le arada phan matha pon silang fair MSC Saram Singh Timung ahin pen Bakalia Municipal Board Arlokido Ward number 2 arada phan sangron ponlo labangso sangkiron pon amaya long Bakalia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Vice Chairman Anita Das Bakalia Limes Chairman Indro Tokbi Vice Chairman Khiti Sharma Ward number 2 Ward Commissioner Miniki Ingti atum pen chenglok penang an kithekiding atum chitong dun Pini sangkiron amai along kado kawe don pharupli rapho kepsuse ahem tu naphan sang ake joy ronpon Nilip MSC constituency kaparlo rongthom arada tumaphan langteng keteng along Cement bag phokep nang rabdun popu KAC MSC Pavitra rongpi kedam tang MLA election ahut ke chakte kang alam chak chiteng ne den lapen kedam tang ningkan suri ni rakrenar kep lapen ningkan surhi ni rakreser kep aningkan ahut MGNREGA scheme water harvesting akam ta nilip BJP Mondor Secretary Relipson Teronsi akam klempon lo bonta job card amen pen nithom an paklempon chot amat akamabang patang tedet si atangka chopa joydet Lapen ingnut kidugdet atumaphan kerapwer abang akehai James Phangchu langteng keteng jia phan tangka pen cherapdun langka vedet ke aprang manta jat abar sai mate government ma kerap thang da long le pinang mala so hi dilang pa doi phan so hi dilang pa doje phan ke long le mane kidam tang MLA election hot local MEC Pavitra rongpi nilitum dakchun teron rong phan nang chichak lu Cement bag phokep nang pipo pusi election aprang nang chichak lu anke nilia bang ke nilia mata BJP binong lo MP hut pe non MLA hunan ta niliki jog duna bang lo rong ga nili chunte rona rong ana bang ka don tinta nilisi ka parju bang lo lasi Pavitra rong pi nilike rong pherang kilo Pavitra rong pi MEC Pavitra rong pi ba cement bag phokep nang pipo jong si niliphan non MLA election hunang litum nang jog dun
มันนั่งปีดอนแอดบุลเตเป็นซีเมนต์เบกพกแกบางแกนั่งลิตัวลังเต็งพนังรำปูปุลอนนี่ลิกาดอนตาทานปัจจิทางloซีเมนต์เบกพกแกบนั่งปีนปูตาหงกุมารนี่ละสิตุมนอนดูบางแก BJP พันเลจอกนั่นนะปุสินี่ลิกาดอนมีติงปังรูมloอันแกนอนเอเล็กชันจุดพีบางแกอปูบิโตรพันตะเทกลองเลอาจจะตะเทกลองเลซีเมนต์ตะเทกลองเลแกนอนนี่ลิตุมจุนเตโรนารัตมาเตละดักรองทอมารัตลูดพันแกนี่ลิตุมแกลางพันอากิซุงดกอกlo चिली के वार जी फंता वेलो सोक ई जे फंता वेलो लासी निली तो फना चोंग थुई पे मेलो मुन नॉन एमईसी इलेक्शन नंग ले पो नॉन चिक्लोयन केब ने चिक्लोयन सिर केब नि सिदुलो नेक्स्ट एमईसी इलेक्शन के पुबिट्रो बांग निली तुमरोंगा गंगबुरा हेम के वांग तलोंग ले लो निली के अलंग li phan के पिने एमडीसी पेन एमडीसी इलेक्शन के पुबिट्रो रोंग पी फन ले जॉब एनंग पुता निली के नॉन के पचे थांग पी पेलो वांग मासी लोंग ले लो अलंग li phan के निली तुम के चुनतेरोना रोंग पेन के डिलीट लो मो नेक्स्ट इलेक्शन के अलंग लिफान के चाक चलो पीमा बोलते अलंग लिके एमईसी की थुर के रात अफान की दुगा की सुंग राब जी पीपो डेवलपमेंट अफान से पू नोन के परिवर्तन से पू डेवलपमेंट आवे सीमेंट आवे निली तुम रोंग रात के चुनतेरोन रोंग मते रात के नोन के पिलो सोक चु इलोंग ले दे आन के चुलोंग ले लो लाहन लो लासी निली तुम चुनतेरोन रात अतु मकी मांग बांग के लाहन लो की दाम तांग का चिचाक nang pa playing son nang pi son te positioning rilo lasi nilida BJP sulit lo nili ke jok ve ka bang lo sita alang li nang chit chak nang pa churai det pose nili BJP hoi pen ta ning thilo lan han lo kardo korte doan la pen ilitum dak chun terona rong hiti ke klem rong thom sinilitum la so alang ke em la si arong bang ke wo phong terona rong la pen chun terona rong la pen borsali terona rong la so lang ke en ke nili tum ke irong vet kali la hirong thom la si nili tum aphan yer song pen nili tum phan ang rablu la pen nili tum ning kan hini ke thom ni tum lang bang ke ni tum sik sak se pin lo woi phisita me ning kan se bang lang thei par pik pen ajok nili tum lang teng bang nang pon piplin lo la si la so nili tum chuklem thek theda lo anke hidi de tum lang en phan ka sik sak lo la si rong pen klem bom sita me un e la si nut bahini tum phan chuning rilo la pen ningi nang kok po dak local MEC sitame non ke dam tang MLA election a rui sitame election a prang abang chichak lo nili tum pen semen bek khok ke bang ke nang rapu pu se lang li tum election a prang chichak dalo wai phi sitame noni tum lang ke nang ya por bang ke a semen da theklong le dalo la posi nili tum akorte narson teron alang li bang kachichini inut bahini kachichini dolo alang li pen nili phanang pachini lo je nili tum lang chuteng the delo nang li nang rap the yima pu se alang li chuning ri pu se pu la si alang li bang ko nili phanang pachini lo la si li pun de miong cholo pu si amuk amen paduna kok po alang li jem phangcho alang li phansi akirap chu hang lo la si nili tum tarong si kam klem lo la si la swarani nang pachi ton pen alang li sitame alang teng ke no sitame alang li nang lang lo la si alang li asabe sita nang rabdon pu pu si alang li GCB abang ke nang rabdon lo la si la so pen ratum sitame la so logot kachirap kachitu dun pen non dakadu an tum sitame alang ke anja tumang silo la si nilitum aphan komama nangarap abang ke nilitum bangke alang li phan suri akiro pipar peglo lasi nili hin pen lasi nilang kang ton angka vedet ke aprang manta jat abar sai mate government me ke rap thang da long le pinang mala so hi dilang pa doi phan la so hi dilang pa doje phan ke long le mane kidam tang MLA election hot local MEC pubitro rong pi nilitum dak chun terona rong aphan nang chi chak lu semen bek phok kep nang pipo pusi election aprang nang chi chak lu anke ni lia bang ke ni lia mata BJP binong lo MP hut pe non MLA honan ta nili ki jok duna bang lo rong ga nili chun terona rong ana bang ka don tinta nili si ka par ju bang lo la si pubitro rong pi nili ke rong pherang kilo pubitro rong pi MEC pubitro rong pi ba semen bek phok kep nang pipo jong si nili phan non MLA election honang li tum nang jok dun et mana nang pidun et bulote pene semen bek phokke bangke nang li to lang teng phanang rampu pulon ni liga don ta than bachi thang lo
cement bag phok kem nang pin po ta hukumar ni la si tum non thu bang ke BJP phan le jok etana pusini lika don meeting pang room lo angke non election jut era phi bang ke apu bitro phan ta thek long le aja ta thek long le cement ta thek long le angke non ni tum chun te rona rat mate la dak rong thomarat alu ra phan ke ni tum ke lang phan akisung de kok lo chili ge war ji phan ta ve lo sok e je phan ta ve lo la si ni tum phan na chong thui pe me lo mon non MEC election ang le po non cikloyon kep ne cikloyon sir kep ni sidulon next MEC election ke pu bitro bang ke ni tumarong agang bura hem ke wang ta long le lo ni ke alang li phan ke pine MDC election ke pu bitro rong pi phan le jok ernang putan ni ke non ke pache thang pi pe lo wang ma si long le lo alang li phan ke ni tum ke chun te rona rong pen ke delete lo mo next election ke alang li phan ke chak chelo pima polote alang li ke MEC ki thur ke rat phana ki duga ki sung rapji people development phan si pu non ke purivarton si pu development ta ve cement ta ve nili tumrong rat ke chunteron rong mate rat ke non ke pilo sok chu ilong le te an ke chulong le lo la han lo la si nili tum chunteron rat atuma ki mang bang ke la han lo ki dam tang ka chichak nang pa pleng son nang pi son te pu si chuning ri lo la si nili da BJP sulit lo nili ke jok ve ka bang lo sita alang li nang chichak pa nang pa churai der po se nili BJP hoi pen ta ning thilo lan han lo kardo Pini Karlitang Sumila Rong Hangpi Alama Puthak West Karbi Anglong DC Asai Hemalong Public Hearing ke Padopon এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে এইটো আমাৰ সুমিলা ৰংহাম্পিৰ যোনটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ যোনটো ঘটনা হৈছিলে তাৰ প্ৰথম এটা আমাৰ 15 তাৰিখে হিয়াৰিং এটা হৈ গৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ এটা ডেট দিয়া হৈছিলে এইটো কিবা লকডাউনৰ কাৰণে আমি আহিব অলপ অসুবিধা হৈছিলে আজি আমাৰ এই সাবমিশন ডেটটোত আজি উপস্থিত হৈ পেলাই আমাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত তাত আমাৰ ভালেমানকেইটা বহুতকেইটা দল সংগঠন আহিলে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা উদগম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি প্ৰায়বিলাক যিমান বহু সংখ্যক ইয়াত সংগঠনখিনি আহি আজি তেওঁলোকৰ যোনখিনি দাবী চনত আছিলে সেইখিনি আমাৰ ইয়াত আমি আহি উত্থাপন কৰিলে আৰু আমি তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে আমিও অতি সোনকালে ক্ষিপ্ৰতাৰে হেতু যেহেতু আমি এনেকুৱা সময়ত আহি হিয়াৰিং এটোটো বুজাই নহয় যে আমি বস্তুটো এটা কনক্লুজনত আনিব বিচাৰিছোঁ তো আমি অতি সোনকালে এই আমাৰ গোটেই আমাৰ যোনটো আমি প্ৰতিবেদনখন আমি যুগুতাই উলিয়াম আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি এখন সাবমিট কৰিম এইটোতো আমাকতো এতিয়া যোনটো ওৱান মেন এনকুৱাৰী কমিশ্যন আমি এইবিলাক ইনকৰ্পৰেট কৰিম আমি সোমোৱাম সংশ্লিষ্ট কৰিম আমিতো আমাক এটা তদন্ত কৰি আমাক এখন প্ৰতিবেদন দিব দিছেতো আমি নিশ্চয় এই কথাবিলাক বিভিন্ন দল সংগঠনে যোনবিলাক কথা উত্থাপন কৰিছে আমি আমাৰ প্ৰতিবেদন আমি সংশ্লিষ্ট কৰি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত KACC Tuliram Ronghang Kapin Khat Tengsi Land and Revenue Department Amarsin Tiso MLA Dorsing Ronghang Atum Pardengron Pen Krongpli Atowar Selambom Adim Along Humri Damahot Amarsin Tiso Ahin Pen Sulangdo Arada Tumapan Towar Akung Langbi Kihut Ington Pen Puthot Kachi or Tulab Japan Kachuning Ripon Lapen Langbi Along Langke Pakreng et Japan Kethan Kaparitikang Atengke Ongdung Arada Tumke Chikroidun et Ringtilo Kihutang alang bi along kedo alang pakreng e Japan lang pangsip rintilo Pinya Berta Kelapuansi Kangton Iklo Lang Igom Tame Dome Takme Kurwang Thu